Ay, katingin na live, boy. Gwen long, let me still liban. Malong tingin kat live. Well, kingan guys damit. Kulo. Tuwa na si was. Anak ko sa kilenan, nga ating interest kal Paing. We yang let me still liban. Nag-ofinan San Antonio, Texas. Marfinan Kent, Washington. Misingi katagaban si video wiowos. Inge wiowos sisin siya ke gastan gat. In pray, the finak daw nge. Inakketeyac sisin siya. Ang Paing ko sa kayo kami ko sin taga wikiyac. Kat ako siya may fakak pena wo. Insan kashikat kayo o yes yung ikat ndara kat sige ng tang dalik alule nake siben technology kaya wo yagat fintreni kain sisin sige kastan gat ngan Paing ko nagin ye Charlie ke sport clan may faklong ke pansinge machime din wikat napan nga kikat kain mutawaek ako mga nako met etakan na nakfashinge apel na kewa te usi unsa ko luka inge en tramte klen lasha awian na naklasing ke kaspa e wastan gada nafakat kain ke sanake tramten med transition na ke message ma lemnish lipan negashikat kilen singia nake belsinge nga usi unsa ko luka nakat fa mutawaek ako kadin fashnamet Silipan, met tingin ako siya unsa ko nga kechi ay kum to ko yan na kaposhim na ke masam mo pat fast na met nakpas ka sa belsinge Kaya kulo manlap machime nga wi kong kaksakin kat kulo manlap ke pelo wi kong bakin tam dal ju mo to ko nga kaya sa to ko met pa jipo uli to nga kenya kulo manlap kat place you shall no man na tingin kumlong pa siya kaya? Akan long. Kilo malap. Napain met nagawalas ko siya. Kilo malap Joshlan met nagawa kat place your family. I'm looking forward ka din to ka nag-ema dito siya. Tingin Tosca, Nick in Washington. From San Antonio, Texas. Yes, thank you. Now, this San Texas ngayon na mo siya niyan siya aswa ngayon na ingain yaklaw sa kong siya kawa in mutawaek len la siya ki. Tingin siyam langan. Hey, Kyle, you want to get jam? Sing it out, sing it out.
kaksakin kat kimit do wesngan. Mr. Lipan nga shoot pala na siyang man kain. Akollah onse ko ada ka tuku minakalin yung mitas matagangan. Niya mic tuman nga mute. Sisakuluk, kal bangan. Wala. Umtaan na piya nga nga make sure nga turn it off ng talong percent para nga malikan na. Ay, tamo lasan pa una nga. Kulo tamol lasan kulo tamtay yai ko. Tangan wi kum kaksakin kat ke mullar kulo na siyum ringstan na ke arsloman. Tuwa na siyum pe. Tamtay lespit misma tuwa pe kulo malap. Broccoli Nathaniel tuwo kulo malap. Seattle. Ruth Charlie tuwo kaksakin kat kulo na nasin kat ke mullar kay siye kulo Finen Columbus, Georgia. Long last nangan pe tamtay. Tikin megil. Be safe on the road. Kulo malap karsloman. Kenya kulo. Na tamtay si buyas pa patakang kulo malap Srui mo. Tuwo karsloman kulo malap. No malap kita ko. Sentex. Afin ra kung siya unso tala. Cal Ferry. Alam mo na wos ko. Tikin. Ama ako lang nag-transition kay guys na lumanet ako. Kalalo. Pepinek ko na nga mo bangan. Tamo langan.
lanai Tuo tigin tigin polin polin. I see gulo kat malla malla la finu matala aska lu fakin tolu tikel tutang al tako alai gulo kaksakin got ki aslo man time difference ngan am tagak peke pel chingen likiyac presem inakketeyac tigin kom gulo malla pain kom show no man ke pel chinge long las no lanai pe okay. Pangan kayo mo ito eh. angin kay wang usut kon fot na keunan Well, oni nalalal onso ko nga nakataga sa kun kim mutawaek ko na ba gulo kachimitar syntax ngayon. Onso ko matip sila Daria malal late Dr. Jeff Penzaman or Finvela bagat dip sila Daria. Na onso ko inge ba olem luck kade takain dip sila be pero daw lasan nga ram sila kaya tudang ini kaya lamalap. alo Phil Polino What? Doon of Jum
Well, launch adamla lasan ke ilakalimi benashish la siya composure ke unsa ko mga lipsilat van taring ngayon. Tangani spell ki pelsi ngayon. Lekshin na welcome igos na kayo mataga inwiga changki au sa inge ka naki pelsi mga matayang naki oye si mga taske ki pelsi nge. Keltu singe Wednesday Euro king na ka Euro in Washington katawal me ko sa amni tangal siye. Alad pong imo Lemnisher Liban large finance San Antonio Texas telaw itkos ni tangal siye. Boy Lemnisher Liban Pangan kulang malap 741. 741. Nag-spend time so na ngakepe ispel singin kain aklin ko sa kayo matagang Tigin polin ngali lam to kay lanai wala baba wilfin polino nganaklin ay pe Srui Bruce Paing ko was wimet wias ma kat aklin pe kataringen tam Srui Simmer tamel Ringston na Damn that Lisbeth Mishima from Washington, Procol Lee Nathaniel. Paing ko was ki the lowos Arstosan. Nero Charlie. Tikin Cham. All right. Tikin Makil. Ayape. Nakin di. Klumalap ki Arstosan. Makakalim yung maasi. Ngalikin la ekan kasi ko usta. Maasi nga makasi yabara. Makikfakla pa sige medical translation. Ngayon mit maasi na katut kun bela katikan me become perfect. Nara ke oye si mga ikin mit maasi nakyasas na yurin kat papa de masin kasao. Intang presya ki kasalal nga. Amata palakin miste na wuwushi takanain nga. Napay gigat ka nga oye si mga amdo kakilala ka the more we come to Christ na mo miste singe mutawaek takanain kat kadin ka indila engan miste nga yokshi peligina me wal ka melan we kuluk singe mataka ak fosikat fusina na klasha panang alenga mense oshi na siuk inakilin ko oshi kita kalosan Magat akfasya ba na kus mutawaek akilin nga. Onsa ko luka na kadesam-sam ki malutut maasha
and masima yok shipe ba proy. Ko sa akin ki Facebook ko katala na ina na kadin proy beki sister states lash nge mama si kyak nge kewa katya perfect katya shishki mo iday kulukli kat the collectively as believer in Christ kat ina na kadin character in God na masa flash yung aflo na usela lives to liba na pa shkinan ka masi nge pange week si ma yok shipe met event ma si kyako nakatfina na ki Good Friday misa sinabangan. Misa sinaba Good Friday singe. The main event asikyake kasi man molya ka. Manilvin misa na wangan masikyak to ko, mawangan mga ko metuke. Na parang the greatest expression of God's power asikyak kimalutut magat dakan do kakfashi siya sermon sila kita ki senryo ki kashalan kat mutawaek na kas malutut ngayon ka na siya kadin kain itala pange team ko mga de akfash ini kinakata ko na sermon o ye ben naki secondary school naki dawi masi ka chiki ka din nashkya ba kadin de kunshi ki malutut nge ma phone si bange it's so dangerous kadin ito nakata sham nge ini na phone la may even the phone la na usya sa lalkang sinasikom. Having said that, sila Mr. Liban, nakaka-translation kim daw akla. Mr. Liban, man commentary la kim daw akla. Kulong man la palle ngan wi kumpen na me shui kaksakin kat ke luce pel chikanin si betaka loin na ke me crucifixion, death, burial, resurrection si mam likiyac man te na inge na kat alle rhythm si pakat fash again. Kat likiyac may lut ko kunokon na ke man te Tuesday inge na nga lutut angin Wednesday and ko March 1 time zone mo man pangan takat wiowos ke ben akwak wala na lan kat na siya kasi kadin taka ako lapan na ke me the provider singa taka ke Genesis long lu inala kalamila source lan mo singa in one on so kumarik pienya el magana pakain taka moligat le liki makuluk lasha nagadali type ka topology si mga taka na ke papaya prem tiksinata yung Isaac na ke finchak sina na ke weak shaft flashing lan Jesus Christ 2,000 years ago pang kat flok 2,000 years ago Palm Sunday el tagara lututal ke me din temple nga nukewa met kaka in temple nga in fact dahil pa masaya siya anin paroy anin na lupa kos tagara kakalo si lengan nukewa met nga Tuesday fin pa isam laga flot na Jerusalem me tingin isam laga pa victory score el cursia victory score I mean victory score nga 100% nation of Israel el fact la yatolu tafong a wiowos awan na fa ko ke mashing so that's parent one fa ko ke yatolu tafong na elo spena pa January said that Hosanna. But those are the same people that say, crucify. Now, ako may nagadindi shalan which shaft flashing into ka na kaya may lutut msinging. Masing ito ka Genesis nung lugat hindi na Wednesday, 191 lutut talap eloro ka lynching. Nila ako na lots of the following day. Tikin tres ka lalo ka na kaya may lutut siya tastan nga. Good Friday, falin na kaya elaning kalyak, molyak sila geshenreng, which is Resurrection Sunday. Siya na pa yung phone siya kating kalam kela. El tagayin mo di katla. He is the only one that can take away the sin of this world. When I son pepti sila kalam ke, gospel lal son sapta siya, foslong ulya, the lamb. Lamb suwa patagang. Kulan reading. Gospel lal son sapta siya, foslong ulya. Akalam yang saklu foslong lia lain situ ko
son likiyac cheeses kel the na yorol el fact lie lam na dinkat paingo siya la makuluklan fel. Well, kat inin na pagkatin di institution ka the kisya si Mam Taurik fish si Mam Taurik ke Old Testament lots of siya ko Passover lamb Passover fish siya pala the akfonya la el chifen la bang perfect lamb sukwa le chifen la isa lang na fin shakshin na lang me is preaching is copsing esam el institute masing na pagkatapos ka na mising lots of ngamo syntax here lots of sa following week the past minute mit Kosrae relatai talera lots of relocation if I'm not mistaken every second week of every quarter when I'm bagan masap silang church go akbok silang church large finan Kosrae every second Sunday of every quarter na vingat sakangan na kan me pelakos inge sigatera lots of na alishing up we finance San Antonio Wayside Chapel dalaro as many as you can to memorialize yourself in a kaksakin niyo kumla chisel de kamisya yataw sindo somla man or shall pause o yaching akum de kanake o lututan singin ako lang long chances long lu prefigure sinake paper pre my ship nake God papa God point the garalan kenikin me mo sukong with that being said nalo shu kaksakin God pangan cham ni gas na nakay God dahil sinatikin na chief flock on mapel kada follow ako na naging maglututo to tingin nga flock on mapel Klomalap ke me faklungan kada da aksak we ga din fast met inge na ngade ikes lagi intro skolash nge na finekum kan usse should pa na sapashak listen aims the ke week nge in awika di kadin me itaw na paila me si family ti makat eni na kadin ta nge in makat taga usya akketeyac na me katkain ukwe mama takle ke malutut nge. Now having said that, I say intros ko nge kada braille nagatfafash na me. Katagani proyek belsinge kat sifit be başla yetom kat flatlash kat mol sifanna in sifit batagan wala kaksaklash in wo yakengan la kat chulpe mol sun silensasya klomalap na siu teke mawo katara akena sipen lang silom na sesh kom sifit be si chance selash klomalap na siung kat papa katakilin lapan shale belalien lang silom na sesh kom sa ma wen kulo si fan na dum inda kamisya cash moeta kish pe singe kat ngeng inda ka na yeto min ka na kulacnsap plash kat chema ke shuflan Levites da ke wen na dumel da ka misali klish de shenge dari kat kain si fena art direct access slash kadin da ka na yeto panakipel singe kat kain
Ushema man Yeroshma Tankati Enenamash Yerosh Kasi Ekomita lagat Mweta Endel grief Endel Elyaman Yerosha at different levels. Panang lela ta proilasha inana si Mwe Kisyaking in soek na Yerum. Kipensing ikat kibe. Proy kemet wios na ke wama patachang na ke. Thankfully, show na ke wama ashmet show klen Allah. Kalash ma fastigi kat. Fastigi felsingi. Maingin ka na kesma kanya kat lakum na lamala mo unsingi. Naashisus lase, e ay pasmitul lase. Show shepe na siya kadina tala. Silen, e los na kayo malalalfungi. Mamtulle, kumema, takasyak liki. Lafkiyen, so a kisi mano sasya. Nagisip kanyang. Maingak kayo kat matalalfungi. Panagat ngusesyum. Kat masak na mo kadin lutlut ke. La pel sina mongos fastigi kata. Kat safla fin fel singi. Panangaro sarap siya chance si mauda ka na siya. Lela ka din di sa fashikin. Nakmanas kaya pe mitlash. Mamda ke wheelchair ke bel singi. Oeng alin mano. Aslomono. Ka fin ne pat-patyak na emergency room ke bel singi. Kat ngusesyum kat papa na nakmanas. Kaya siya mitlash ngi kayo. Lela ta siya madal ki win na doom. Inge transfuse nage alko in manolos. Inaw la siya fok-fok. Arthritic. Kafinik out. Kainin oye kya. Ma-interflow. Kisha ke manolos. Kaslom. Ilana si katas kusho. Siya kain utyak sipukya shells. Elin munun metsi. La cancerous. Ka oye kya aske. Nanaknas kat papa. Akayakat. Kaya siya pe mwet wiyash. Michael Flamola launola. Kaya ben oye sa siya maurikle. Kat Medicare. Medicaid ke pelsingi. Akfushash siya nanaklan met kolash nge. Inkain. Lieten. Pain nanak. Inloang na sielos na kewa. Kakat masyuksin malik. Yun na kilemi la kalemi na siya. Kadin diyang matalanlash. Met wiyash. Kadin dengos ngusla. Kimikasha plan felsingi. Akadin kain. Arlena lieta ninga kasha met wiesha. Akayikat kay wakat papa kataka na yetom. In praise siya kasha lom. Social services. Kanganik makashan ki food stamp. Kanganik fakya na ki transportation na ki lamuno. Kat papa kumitayin nila lasha. Siya mait na kay wa arsanayero. Kat ngusesyum nanakmanas. Kashagat kadina keshay niyang sisinsi inwangin kon kinaki oye makadera ak nanakin akshikyatin las na sinkate na matsay kashagat ak basi selyekat kat pray pegatalig na tas met las mamda ben gelboski pelsingi kat papa nanak mo na sa kes makin yellows lane Paul Silas ki kapur lalos ilos owoyak keon in prison. Tetuin kaksakin esa flaie, cum sa poema kusush, in de la lasen in kosla. Kat ne pe, tahash pe malang si katyak. Kat walom naben sunotlan makuduklash. Kat papa damashin kashaw, kumita maingi kewa. Kat ngishesyum, kastom vak masiyak, daivadogot na syum. Panangak kay kat kewa. Kadinalan ang ngayon ka, usya mo yun nalash na siyum. Nakmas kasha, oye makatli, yeneng yenga, ke transfer of power, finanruk. Ka finnevesim si vena, oye nga lotoeng, genek na kuluk na yemutandalik nata siya. Kat ngishesyum, ke mistalom, utsak na inikwen met kollash nge kewa. Inetala, eta mwemie, kadin kain peng fin fel singe.
atale mo lasha yurum. Akes makinigat ke kaslom. Yokshipega din the kana yurum. Geshipen kashaosing if elemo wenginle. E kaslom ya netuk ma bat. Panagat ngishige kashalom. Kunakayagat nakewa. Especially los ma wikat peke tu singe. Akin si wiowos. Lela da kalan ngan madalomin. Aknas sa silan gel si los en gel si spe. E akollah ke kalan ngan madalom. Ta misle engan si uwin kain ta kana fin metlasha kewa. Kat ngishe inge lalal fungila ko me kashikat. Mayin kaslom fak ma siya ta fa tekot na siya. Wikat kil tu singe ke akollah lash ke faket. E ke on magat shidel kun inga ni kestamatan in siyash. The message lo min kan kalam na week na yok specie ke history lan creation lom bainge. Ken wen na dum Jesus Christ katinge sapay katle. Amen. Lomalap belange usiyon sa kulan may sentex nge siya katale na kasasala ka din riti lipsila ke na kada tari na let me still let's take it from there. Mr. Lipan, on sa kung kain kain. Well, kulong malap tigin. Kulong ke proya. Kulong malap ke kishen proya we on sa ko main taka sekwe ka uskat na ke malutut na pod na lututan siya ngayon. Al lamay kulacnsap lowos ke KahsInKol buimet na kawen kaksakin kat ke pel siya ngayon. E paimet na kay walash. May mataga liya ke kamenan na may pe mataga mataga life cast lash tela kay wa paing ko may siya uluman. Wana kada kalimenge kada sum na ke genesis long lu sifac pange Mwet Acse Kashmir fatma the provider na nga ushe me genesis long lu foshin na ke singala ko we ko read la na me broile ke na ka ushe she context na ke ma singe na ka professional met na ke akketeyac
kilo malap ke pelchinge napnas wiya katsumna ke marichinge kay ka treat ingata pelto kad el shikel Ephraim el panglol Ephraim el tabuk ngainge kad in fact Eshel Isaac when she fanna natum siya kumarulena kuloy asom na infel moreya ke komisyonen we na kumfa kisya kanal ma in may kisya frir na shik finso ko all siya nga akademi na shum fostolo tang na in lotuto ka Ephraim telekitong marikisya asang na fin tong kinatala Nail Eshel Isaac may kulacnsap welal Elo sum na yen si makatil fak moilen sum na we wea siaklu kelen siak tolua Ephraim el likiyac enche okop me meto Nail fat na sin met kulacnsap lua matain siya witong kiyo nga etalik siya na tiginge esom na met in alu kadefa foloko Ephraim el sang Isaac kelen usetong na ke kiseo el usmit siya mulut for metanek Akel taltaken ni far Isaac el kasla far papa el topuk mea Isaac el siyak efok arsetong mulut Effarsetong mulut katus a PSG force mekisheon. Ephraim el fat kadel fa eshe. Nail taltaken na fash. Kel taltaken na ke enchi makadel fat na sil ke Ephraim el etoek long shi etakan na itong afe. El kapyo mwenchi natala likiyac finitong maon fin long. Nalchagat mitche in unilya. Tasokto, lupuvan ng LEUM God el pang na siya inkasaume, Ephraim, el tapuk, nga painge, nalipuvan siya fa, ni met kom kalye talikchen ka oro katena manasil. Inge ngay tala kom akflatjekat akos mail sapkun, mayon kom tiya na shukya wenchi fananatum on lakil. Ephraim ngat ne likiyac ship mukul suko shem na koel ke shipin shak suko el som shokya kishakin tain siya makisyafer inaula wen natal. Acse fila ka foshing alakor Ephraim el sangin inensya LEUM God el eshe. Fashion ni mushenge Mwet na fak oinge final chin LEUM God el fa eshe. Final chin LEUM God el fa eshe. Pangan merit larso foshin na kesing alakos. Genesis no lu. Pat kilo malap ke me kasmon masin patagan na rosh wana nga kalamyan amnas katsum na keshi pro in kaksakin God ke kasmon lal. Right? Kat pro LEUM God flat na lash kat long kasmon lom. Akes makin ya katla wana gospel son saptashi foshin na ketulak kalamye kasa na arnay mit. Foshin alakos akam na kasa iklam naman Mwet. Katli mariching ito na typology prefigure foreshadowy masimatagal kaya witching tausin losom la kaya kuminche sila in ushe wen na tum na fin shakshin wen Ephraim el ran sila Isaac tagat kalam kaya Isaac el dikan na
when na tumagay na Jesus Christ. Pakay mi siya finchaksin na kemakuluklas. Fel. Kat kulokat sugingom. Proy kay na Jesus sumitlang umas kat proy. Amen. Kaya kat kulomalap. Si Feo, si Bakalam niya. Mwet siya. Mwet siya. Na vingat loing riti si Beflokla riti ngayon na makat riti yata na. Magkana pa provide. Kisha si mainan tako. La makuluklan fel. This is the topology. Foreshadow siya. Nakatata kaligya katay sigip siya nga kating kalim kela. Ako klan God. Adaw rit la kalim ke talik na din God. Ngam datkal Ephraim. Yung bensi nga Ephraim Yeshu vukato. Yait ngal mekos. Ilya matwa yait ngal mekos. Kat kalim kela. Kadel usala ligya nur. Takana mutan fel kenen. Fakya saptas ngal lu. Yurum. Ngay fa place yet the rest of the world. Saptas nga lu bang. Katash ka sapta long lu. Katliya sapta long siye. Klik ngul sinatan nga ni siusla kaya mutan sapta long siye. Nangin nakatash ka mutan sapta long lu. In that time frame, kat kalam kala Abraham il yasyovo ke ay shik eli siusla. Between 21 and 22, kat kain mot ko mo, well na may faction nga, ustalik sinatungan. Kat mot ko mo il aske mat wa shit. Maybe commentary go, dan maybe between 12 and 15 years, kat tinay tala bashing anta na, kat kain kalam kala, ay sigil kain long, ma Abraham, babat mala fact na sila. Il aske mat wa si might understand, me, oyen saplal Abraham na sila. Takat kain dala Abraham ye shovu kato when il ye shovu Isaac el shusla. Now from 75 to 100 years old, yeah, long makers, imagine ye long makers na gaton ngul kato pa Abraham ta ke kokolan God. Katle Israel Abraham ngan tak na ke saptas ngal chita ko na ke long lu. Katle mamakatel sang na siya uleng el sang promises wala la covenant mal sang na sila Abraham ngan. Katli lokalok ma Abraham el shun in an Egypt. Dan fel Canaan pena. El 4-4. El 4-4. Cartel pain al ke 4-4 lang ngan ke Lucian almost 3 decades. Nakatlan nila in maslon yangan he become really me lalagfung na pa ako klan God ke katintakali mariching ito na God el shufel el tesel Abraham el sang na phone makat kalim ke mariching ito mitiga taga ikwaya first by first forcing ang akos makat read it fan taringan nga taga akyok kikaritit topology siyang man ali yok shupe katin me taga liyan na pala me siya samrapin niya Pablo samrapin mo me Arpolo sifac mo the New Testament is enfolded in the Old Testament. The Old Testament is unfolded in the New. Now, kan may lim mo na New Testament, ito na the Old Testament. Now, Old Testament is unfolded in New Testament. In other words, they complement each other. Na pa keyword siya mga kun ke proy, we guess lang from type, foreshadow, prefigure, topology. Kat ina na rin kanan na up to this point, topology na yok siya Bible, akluo pa from kunyak Genesis long luo. Genesis long luo el shan na kato siya in, taka na sikom na ke, me, weak na passion weak siya weak chef lang when shadowy masima God when not already get ikon frete elan moki
pa Abraham ilakostin na ke shikarak si makatil sang na siya. Diving katli up to this point ke me or malan God do tai palachi si fan na taga metigi masyak lung pa aku gal noa usie prefigure usie foreshadow sila aksu ko amagay na bagay mole na may impel siya liki shonot siya Kulu ko yan or malan may da kati lolay lang get rid of these people, my own people, Mwet nang arelang kaya siya sunod. Nakatitala tikun sunod siya rela pa wala la siya mga ete silpe kof pa sa munia o siya. Bakit taga forward sum na New Testament na sim na Revelation sapta long siya fasal ko. Lalain free siya. So we need to stay focused at Noah na kaya sapta on sometimes din at Noah kaya Genesis on kos na kaya. Kataga Genesis long look at in the topology why it's so important to see that the New Testament is enfolded. Limlimin na itak yang nage me Old Testament. Old Testament in New Testament unfolded kat in the or malan kat ke kenikin molso ko fan. Not even Abraham can offer his own son. When Elisha kuluk weapon ako. Abraham urme from the Babylonian reaching, moved to the Canaan, the me oro makatil sap na shil. Katlila elpa papa, father of faith. Kadata ko siya ipru sapta singal siya katindi me parallel si matagap na kila lalfung silang Abraham elpa father of faith, elpa papa lang na lalfung. Elong na makatil sap ng elfash. Okay, tukun kataka ikoy mga kaya apply faith sila Abraham na siko mat Christian katinila me si may na kadinasting. Tagatli topology siya na arc singan. Met alko siya na uchat na le. Met alko siya na uchat na le. Sunod siya na laga kanaus na phone na fela siya. Arc so kungen in the New Testament pataga kalim kel Jesus Christ. El pa arc so goma etaga between 1,000 year of millennium kingdom siya makatunda samsam kinin pelna kay wa we new heaven and earth. Between 1,000 year of millennium kingdom we new heaven and earth. For siya taga wana pita la kalam ni ke lata lalingan etaga siya renovate fela siya katashkang man na ko for ya. Nark so may taga protect you but Jesus Christ himself. Now prefigure foreshadowing arxo in the New Testament. Taga na metal ko siya na remnant lang na din katingan. Noah, utankilan, mugutolo nata, gwimtan tolo. Foreshadow. Parang ama yokshibe metiga tumikoya masing ina kadindil na shadow iya mga prefigure iya kitar na ke in the faucet large in kanikin mold so ko fun. Yokshibe kadin distinguish masing meneta kata na marita fa mauswen si fan ng tungan. I think at least sila liprem aspe when si natal siya. Ishmael. Arab nation. Arab nation to your client choose ni masyenge. Arab nation fa mo inkaligin mo na para dal ni. Para la force, para la mayon taka na in pelsa ni masyenge nga. Nga kung minayin kalam kala typology prefigure siya nga naging bel. Arsin kenek suko fun. Makain ela makluklas. Na inkenek suko masang mula na makluklas nga na kalin ars ke minefield siya ka mind attitude ka insiya sila Abraham nga elalalfungi na ilukay makatil fat na siya nga typology prefigure lalalfungi with chef lalal Jesus Christ mga na fun na unfolded
New Testament, Old Testament complement each other in measure long she call on God through his son Jesus Christ. Now that's what I'm read the first by first. I'm not sure this sound like yok chimatago. But Paul il chimisike shekoren single for single chi. And read the for single in akyok na mekalmen me shikasha ka tapala chika me prefiguration. Tago get New Testament shekoren single for single chi aktalam yang. Mine na kay wasik na shelos tayo may shikasha na shin may chaye. Assume na tayo may sinsin kakin God mayen wesikat mul ke inge upgrade na ke pel shafla nakatli lang yoklan kat na siya no arcs ko nga nitak yang elos mol diki sunot singan na kayo kamet na kawa siya yang minsiya matal kos na usin na si kum ka din kalim ke napap poli lakal mi ke laita lang mga sikyak na siya losin may akal na sikom in sen kin ye katigi masimay taga akalmi pinga between 1,000 years of millennium kingdom and new heaven and earth masipita lieke a renovation by fire sing and man na kawai sikya na ark sugo ma prefigure kel no ange pa Jesus Christ in the New Testament met na kawa mauchat na Jesus Christ put their faith in him elangoyak laligi flourishing. As a matter of fact, it's a long and low span on the eternal me like a fire machine from the effect technology for salikos. Nakawa malalal fung. Nagat kan ni typology siya nage lalal fung lale prem elran and kisyakan nam kliksinatalingan dupufan lan kat tagat lokunilya katrige katil trige kom past the test. Or a cartel sila lamoil righteous. Abraham was. Makilalal fungilal. Nang akong kan taka 2025 me Passion Week. Kat folok na nike yatawsin losom la de finchak sine. Ay premen me story la le premen taga yatawsin lu metagal Jesus Christ. So shaksine nara le prem God kat wapena in from kun Istrilan meta yatawsin na go shimna wana mapabalak kalamiya. Na ngena fosi mga treating na shikachak sima utaga in akkalamiya katla. Iash slain chetaga. Mga sikyak in akkaya kat kay sikat hindi la. Bel chetaga. Katkan sumpa na kay ipu sapta singaw fosi. Ipu singaw fosi akkalamiya pa pangay. Akal ngay main taga. Masaplan may chiwa tiya siya may shikachak kyalim ka. Shiwas na kay ma napaya. Lamasi na main akalinya ma wo siya sikyak in Belfast. For siya to siya na natin mas may complete. Pamana ka wa makadalera na sin. Talik na din Israel nga. Nakataga li masamsam ganyak ke lanigastom na sila digin treskal. Il samsam kin kafa. I think at dito na for siya to siya nga yok siya ka din kalim ke. When il ka inta ka na ke Mwet typical person ka na ke events siya pa nga samsam kin pinga nga. So nota prefigure maitaka in the New Testament funeral Jesus Christ. Na etaka pa na ke ceremony katramram kin mangan ke witluma toluma sumla na ke sacrificial system. Mga taka in lila managa wa makinya kadaler makin ke me Old Testament na prefigure foreshadow imasimal taka funla taka fin shakshine. Unless you can enact the yok machine when kata typical person marcham from kanya ma Adam, Cain, Abel, Melchizedek, katam from kalan Melchizedek ke malami meta. Abraham Sven, Isaac, pakata sam from kanya saptalong lung. Katrete latari. So if Moses saw what David Jonah ma na fun na wana na ro
oya si tangala pa na Jesus ta ga ora ke liti lal mo lal fin fela de ak fonye la ke mi sha law na yok shbe nga ko min da ga lela ke mari chi ma ga treating en nga Abraham le ma ya wana kat papa kat win Isaac and me type of Christ na parang afaga tapala chinga el da as person ka fans ka me ceremonies nga katli furnishing system ma itak yang nakalom tabernacle color may tak yang nakalom nuke prefigure shan Jesus Christ man ke wang lamma Jesus Christ manefo pat pakat siya na ifat na sila Abraham nga for siya da Abraham ustalik chintungan for siya nagaluwa ka marichin nga uswan siya fan ng tungan agad ito lang aswan siya panatan siya not on the covenant side pa Ishmael nakatli masikyak fella ngayon nga Saints chapter 22 na Arab nation nake-choose tang na lokalo na takani masing make masing takatil relatari arsh descendant may tagal kel Isaac pa full itak yang ke Abraham sapta singalu Genesis singalu for sinagatolo Abraham through you fell on the phone is sigosok lagi makulu nakatrige som liye oyen typology sina ke malutu chi mataga ke Genesis sapta singalu an siberiti inga ta beltok singa at som ni na ke sapta longol chi kapin sapta longol chi arsh me wala line mastol Abraham meche pang Abimelech mga reke Persheba som na ke enan with Philistine and in the very south Jerusalem south Persheba is located like 50 miles from Jerusalem and Mount Moriah katriti Paing Ashwell na for similar fa nga ingata belto kadel shikel Abraham el panglol Abraham el tobu ngainge kadel fact Eshelaiche when she fun na natum siya kumarulen na kuloy tuwing siya katila typology prefigure foreshadowing God papa lang lang siya when natal Jesus Christ na wana nga faga kamari siya nga Abraham type siya na kaya ko lem siya na kaya God papa uswen siya fanantum kum kuloyingan Isaac and me type na kaya siya Christ Messiah the anointed God in fact Isaac when siya fanantum som siya kumarulan na kuloy as som name fell Moriah katuin siya nga liye tanakwak lang God 2,000 years ago, Jesus and Mwet Jerusalem, Mount Moriah, pa foundation lal me temple lal Solomon our Clefe. In that vicinity to today, kumasum na Jerusalem ni singe na tom si bayweng, tom singe signify and she got from King. Again, are controlled by the Arab nation. They choose. As only we get 2015, 2016, at the Mount Ching, Tom Ching. Now at Folokle, Naka from Jilan, Cotton, who said when she found them to win, Somne Morea. Kishakan Manashik. Abraham got papa. Isaac got the son. Shaladar. But the first na took the one who pele pesal to go again. Nake etong kapinetong siya. Prefigure foreshadow lemmi typology na ke chiche lu shaksin.
insomnia, Morea, Calvary, Kolkata, vicinity, Morea. Bakit mariching when tafong lelan or malangat. Aqua gitari and in Michelan lame Jesus Christ. Now level in that vicinity in control he fell in that 1,000-year millennium. Nga kung minagaling kalam gelang. Weak passion with singe aqua kiti katli blueprint mam tarik ke me engineer lan felang. Blueprint lan gat nga taka na in taka fat na si kumising. Si bakes makinya kumising. Kadin folk that 2,000 years back. Kadin nish sections ago ma Jesus Christ lose ke prefigure ke reaching. Kadin kalam gana man, this is really awkward wangan tafung lek. Ingin na madera pang fat mo Ishmael bang kanik. Arab nation lang choose. Pan na may kinyak na ingin lang. Having got some liye backtrack ima lupuven siya sikat na sin kulacnsap siya ma epremelela klik siya na car. Tana lupuven siya ng tafang pen na sin me car la God la place ko musot pen nation siya. Nation. Nangin agatan shalik la ars nation do artin kenek lu mirror iben amay si mataga ina agad sulela na pala pay na pay aklan God Jesus Christ tako kel Abraham Isaac Jacob tako nanikel Solomon David tako penani well kadel fat na David through you tako siya silom ngane on mo backpack patako kalim ke figure siya working in ke Elisha Isaac el mayak mo el weapon of the anointed Jesus Christ. Shall la tayo na sikko. Na I think at least kat metiget fat na meta. Kat samla Beersheba up to Mount Moriah, 50 miles apart. It take me Abraham Isaac kulacnsap los ngan 3 days to get up there. Na I think at din again numbering system ke pacl na typology bebang 3, 7, 12, 40, 70. Mga yoks bagan kam na lem morit like Old Testament. Te mana aki. Kos long liti na wo sila tikin treskal ke furniture ke me tabernacle la. Kadina dala me kanmen tabernacle me furnishing on kengan. Kadina dala color may takyan ken lom nuk singan. It represent it shadow it shit type sinage aquaklan ka kanin kan kala wang na pa makanta ka fa mo sa to in kanik sung el shalala ke lem lang ke Old Testament New Testament unfolded in the Old Testament unfolded in the New complement each other and I think umni ka ta alu mo siya Talsum na makin New Testament makin. Kan mo, they have nothing to do with Old Testament mo. Pange katamay na kading kalim kaya. If ingom sumuya alu, alu check alu San Antonio. I make sure they're following scriptural, biblical doctrines. Katya na sumuja mo, ina kading hindi na pala. Meshi dalal fung niya. Pata ka shalaya ket sapta ng luong kading kalim kaya na. Shala dari. Christ elamayak weapon na when kulosin natal Abraham. I think got some negative medical some nage force akos mafara got check na some kin type topology. Got did na I say Christ el dal talik ke wolan covenanting tal ta ke Genesis sapta singan me ko force akos. I say sapta ikos for singan Singalakos, akalim niya. Akalim na Jesus, pali yaktari, I said, I teaching at the issues there, Bethlehem. See when it ago. Of I could get channel singan milk akos, aquakitari, issues belal, Isaac. Nake wolang makadil sang taina silebram. Wolang tari kadil relanasil me, itak nina silasya madal. In the mayatla, Ishmael. Itak yang pe usulal
Talte aşke covenant magat aşken. Elde aşke promise ma. Elde na covenantal. Katin kalam kela. Mirror chinga taga katin dila. La function la le prem na ke inkenik pa isko fun na pa taga na chikum. At the end of this katataga raw application na ke malutu chinga taga. Okay, shalik na pa me typology na le kalam kela. Arshin kenik so fun na prefigure ki kake or malan kat ke Old Testament nge. Vinga trash na met na ke mga inakyok ki. Me issues na lalos kayo announce ya. Announce ya kayo. Kat ken kan me Genesis singalal ko fosinga announce ya issues na sila Isaac nge. Luke sapta si foston mo na kiton mo si announce ya pe issues na sila Christ nge. Typology. Yok super. Se vinga de sapta long luo el taka wanay na le akfon yela mas masambram gnya kike Genesis story fosingal me ko singa. Ole la wanay mtak shale yakin kanen. Shal singa. La Jesus fitashi masambram gnya Genesis me story fosingal me pataka wanay le meya shato yak taike mo la laise. Or mala le prem la lafung la le prem. Kaya wana fa mo call as only son. Genesis long leo first lu akalam niya. Naridi pianya. God in fact Eshel Isaac when she fan nanutum. Siya kumala kuloy. Isaac Jesus parallel aldalan pa. They were called only son. Nang ako metala, Epremel total na kakaklan kan, menaspe wenche natal chaya, Ishmael. Arab nation up till today, line Jewish nation up till today. Panamay un nemisyen. Nakataga, fashpen na namit na ke me, masyayangan. Sampram kin me, ipusingal si fosingal it ko, sipet John 3:16. Both are called an only son. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Katakan naga Genesis long lu, first lu ma Mwe Read ang us wenche fanan tung typology, foreshadow. Katyang na read mamo wai mo, pasala ke Old Testament nga, makatila ko ke New Testament nga. Shalayak na kading kalam kalashin, kenek so fun. Why som perfect lamb? Son el lie. Son petti se lie. Fatya ke gospel al son sapta se fostong lie. Lam so gua patagang. Tren isna makuluk van fel. Siepe akalemia nge. Both mock and persecute by their own kindred. Genesis long sie fosiena ke signal na kel me Isaac. Kela dia ko fostong al ko long lie. We met along lit. Long lead goes long year, rejected by their own kindred. Recognize Jesus the Kosrae by his own people, the Jewish. Isaac, a Christ, wang and masaptal kanausla. Ome, fakir na sila premal and offer up Isaac. Medalong likers ng lakos, fakyak pen, wan makuluklan Jesus. Ay kisyakin yakile. Isaac, he carried the wood on which he was to die. So Christ carried his own cross. Genesis, nung lu foson ko sa kalamyang, April sang Isaac and news itong nake kisel. Elus mitche, mulut for metanek kel tal taganif, kel tal taganif fars Isaac kastla fak papa. El tapu mea, Isaac chia, efo ka arsetong, mulut katus, EPS ship force. The point here is Isaac carry etonya. Prefigure Jesus lose section.
kaya wana wan makuluklalos, ay kaksakin yakle, kaya wana kuloyak, langshayak, simpapatamalos. Prefigure, foreshadow. Isaac willingly went on the altar, so Christ willingly went on the cross. Genesis saptalong lo fosya arkemari chima ka treating na fosya kalamye kel tapta kana ke en chima kadel fact na shelke e premel etoek long shi etakan la itong afe el kapilya wen shi natala el likiyac finetong el man fin el likiyac finetong maan fin long. In other words, el de na kainla. El de na shigelen kainla. E premel kapilya na isho likiyac fe. Weapon na Jesus Christ. It willingly went on the cross. Passion lal na ke oye si ma prefigure ke lai shikne. When si fan na libre. When makuluklal, I willingly sang tao din kapuri itakang na finitong. Akollah and wakil. Katlian again took ngan sipa na ngakili me prefix Acse fila prefixture sing. Both apparently given up or forsaken by his own father. Abraham forsake. Isaac. Prefigure bena Papa God. Why have you forsaken me? Mashima akalamia ke mante. Esi ba akalamia ke shenrio ke Sunday school. Wanain malkunyakle. Telski non kamangne. Sholayak la tarike kasmo langa. Shal na kato bang. Kading kyanam kela. Leyok na pe. Ako lalankat na ke makuluklan fel. El te mutani ta fat kene mo. El lorela. Sangon nan katin panan Moses. Masamos na nga ke kasmo. Ngakum read your shaling. This is the picture me writing. Prefigure gina na gina maya taga ak fashiyak ke me shakshine. Both were forsaken by their father. Prefigure shakshine chising batagang ala aru na pengan dia na pala pang resurrection Sunday sigam tasano. Taga ke mo lalay shika. Both rose from the place of death in resurrection. Katita lafka mashingan, katala taga akketeyac piansi. Kakadin usin na ingen. Lalal fungin siya Abraham ngay latala wan Mwe Read God. Pangil lalal fungin na kasing. Tesia kelan somel tang na taga keltudan niya. Kulacnsap lo witlik sinatan niya. Wangen kanshima lamantafo luma el som. Na vinga tlipe oye makatil akollah Abraham na kaya. This very defined me testing si mail sang na si Abraham. Kada som na kaya Israel al Abraham na katil fan na si sapala true me dankelan ukokya me ekar Ishmael. Nam natal Abraham by Ishmael. Hilang si betlik sinatalingan. That right there, sang la masipay taga upeli kipen na when nagtum si fena na sin matan kyoman. Eitak lesyum inkasyakin na sin ka. Katil na ako lai prem tayo na ke me masing. Remember, 75 years old, ingin na yes, siyo po kato, tiksin natin pangan, el youth, between 12 to 16, 15 years old. Lara, laki siya kan na, when sinatalingan. Tayo got backtrack na kaya malangkat, kaya Abraham lukay kat, nga nalalfungin na, na, kulfal na ken, si Mwet ka na, kaya saptalong luong. Abraham le, kasi siya kan na, when sinatalingan. Tana el na fale la tare
or yes, my takyang in his older in his past, pacl Ishmael, fliak Ishmael, som kesben me makatitakyam tankele preman, lame tamay sorry. Katlia situation mo empty a katil to makin nage in akol ba a prem. Nakya o yes maka treating. Now in other words, everything in your past, katler makin. When na pa in the past makatlet makin nage molas. Lagom met the life music on life in the back mana ko mangat tali. We follow out of me get deployment luo lipan kum da we somne ke may une. Na ngin na genga mo the ka bang situation siya nga ke mga ke life music lang nga somon. Kaksakin God. Lal mo liya lang atagaliki when likuwa mi kastin aurel. Look nakawak brothers in harm dal din na flow. Na ngin na genga liya ang ngamtan nga di na ke misya siya makat kaksakin ke mulyak lan Jesus Christ ke siya nga tan misya mulyak siya pa nan someone yak metin pel na kay wa men pang mas mau siya mulya siya. Lalal fungi when I pray at face mo mapatpat. Takat float na ke masing elito la yun kat wang misya siya. Nangasum ni ke ipu singal siya for singal ikos na singal yang an riti. O yes ma prefiguratory ke lalal fungi na ko silan Eprem ngala el misya el siba mulya na ke Acse. Singal siya for singal ikos na singal ya. Lalal fungi lalal Eprem para el lang Acse. When siya natal ta siya magkisiya ke kadel shikel. Eprem pakat el da orena wala lal na siya. Ay Eprem el da ro akollah na el da akollah na yelan kisyakan la when si fan na natal na. Kadel da fact na siya met falintalik paspos nga wala lang assume ke fact ko kel Acse mi. Askeli masingan. Elolay la tayo sang na siya Eprem full from you Isaac shake of full nga neto ko. Tapos sige la meshi el fact na siya Eprem nan sum kisyakan na Isaac nga. Tanah siya siya. He's tasting his faith. Passage nga taga din kalam kela. It's really not about doctrinal things. Ay taga din kalam kela. It's about faith. El te sila lalal fung lalip prime. Now, when I figure up to that point, usala kel ngan megor na yeshu vukata, it's almost 3 decades. Yatong mutya mapangan 25 na get ni mas kung yatong kata katil buelal. Na ngin na mama shafla siya bangay. Ushe when siya tung mamkuloyingan. When siya fan ng tung kumkuloyingan, kisya kang manasik. Pata ka nag-improve. Sapta singal siya na el naita na ewan ng misya. Walay lang ang taga penamit. True Acse. Full Natalie premise ako. Na Jesus Christ, weapon lang. They rose from death. Na may siya samsam ganyan kamante asil tiging treskal. May malumay na ganyan kalam ke which nga crucifixion. Resurrection. Partial layak leke me reaching. Partial layak leke me chana singal long lu for singal long ke Acse. Akalan mi met sisak lu gipu singal si for singal kurs na singal yan na meto long lalko for son kurs. Molyak. Elos molyak tiki misya. Taga na sikum ka din kalam kela wang napay oy may taga siya mo sila kung siya Jesus Christ mo kayo taga nage me dito na God el intercede kayo me laro
katsum na ke fosnong lu ka din kalam ke na Abraham lalal fungi loman pangan tasak ta wenchin tum ngain tikan par makinya kisyakin yak na ke makluklan fel stop all it the government got the kalam na shin God in fact Israel Isaac when she fan na tum siya kum arlina kuloi som ne in fel moria ke kum shunen we na kum fa kisyakan alma in may kisya fur na si finso ko all siya nga akalim na siya nakadash matan fel kenen that's a common practice matan fel siya yang dal kisyakin talik na dal niya na kaya kat sa tawal dal niya burn offering talik na natal dal niya dal burn it up. It's a common practice. Kaya matan fel siya yang ta Abraham mo tibangan makatil kaya it cannot test. This is a testing. Na siya Abraham, lalal fungin lala. Nangakum kain tuwin siya po singin. Som na ke, oh yes, ma, for God to love the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but that God is bound kat na ke lalal fungin siya. God is bound kat na ke lalal fungin. Eh, kika din commit na ke kenikin mo so. Meto ang kasfot tungol tungol taka shoot to Kosrae la kimme. Pai premier ke sapta ng luong. El sang na fontik nata la likiyac mana ke wataka na ke Mount Moriah. Ito la ayan mo kitik sinata rin. Taka na ke New Testament da Jesus el sang na fon na mo lala. Nangakum taka with Christianship, why could commit fully our life from it to do na kaya kulacnsap sima taka na kaya great commission sima. Kung na kaya wan ka sa fellow taka. Therefore, go and make. Pwede na pwede kat commit our own life to this commitment mautaka na siya great commission sima. It's all about faith. Inge na ke shalla mga prefigure shadow ng taga alla shalla kalam na si kumala wangan kenegin na kaya mata kenegin mo so kung ila ito la wan mi siya wana Isaac Abraham ito nga wan mi siya run God na mesya sukat ka din fully commit na kaya masya mga kumash ka nga. It's all about faith. It's all about faith. Fingum tangang God pangan ngau shot. When a teacher will shot ngan, when she wona shell. When she wona shell na melara, Lord makinkom just as Abraham. Fully commit your life. Fall na ke. When Christ, a son Christ, might fully commit on the cross. Ako minan when I pray. Sang lalal fungin last na ke. Kisya si mataka ke when natal ngay nila makuluk last, and at that point on we follow commit. Makatlong ang magay nakatram kin ke me malam starya na ke kisya. Kisya mo ke me alterland shuflan leaf me priest ngan moswayak le right here lalosa moswayak le right thumb moswayak le right toe lalosan kashan kosongan in me talin long malankat magayna me malankata Genesis Nick a revelation, that's it. Nothing else. The news the mashaya. Kung long makina kat ke mold sing Genesis Nick a revelation. Men pangan makina cast mold. Pangan mas mapayimit. Right tom wal dala muswayak ka beva. Tanara malankat makina. Me malankat. Kosrae building. Usiya mo ito na kaya cleanse. Usiya na kaya lalad funishing.
Gefunden lulap so on the right me tolal dalan mos wet lepe. In me in follow God alone. They're gonna get New Testament, Jesus Christ alone. God fully commit. When I pray, na me katil sang na sila pray, he make him right, righteous. Ilaksi wasil. Nangako malaka from kunge atonement, sacrificial atonement nga. Jesus Christ, magana ba ka naksi wasiga? The Arab nation from Ishmael or Isaac magana shall prefigure Jesus Christ. Typology na kaya kanikin mo also fan. Shala en wakisilal. Isaac nga na kaya mulyak singa na kaya resurrection son ti siya may taga kaya Shenriel. In kalam kaya wang na paing kanik. Shayan Jesus Christ mo kaya. Kadim ditafong. Pangaoye siya mga kumina in kalam kaya elashe. El magana pa provide. Kada fast na ting kada like force nga kading kalam kaya. Lalal fungilan Abraham or lupufan man kapta ko. Kat kalam kaya for siya ako rakalam niya lentolu take them 50 miles from Beersheba to Mount Moriah. Lentolu it took them. Lentolu siya ngan prefigure. Lentolu ma. And what you Friday, Molyak Kelena. Line Chimit, but it takes 3 days. Kikili Shalingan. Kailan siya tolua, Abraham liak and she okok me emeto. Na ilfat na sin kulacnsap lua, matain si witong kiyo, nga itelik siya natiking esom na meta, inalu, agadefa floko. Kat ina ituin siya lila. Insiel Abraham prior to 50 miles, before he commit that 50 miles in Narela Dari, Nanakla, like fully commit. They fully commit. Manaka makatil me akalmidana 50 miles. El fashlen tolu. Matanching nga when natiga Somali. Naita ka na si kumishing. Aluay na fully commit to God. Pangayan si mayin na akalmina si katte som 9 mamma kat som ito na paila. Katka nakflat si God. Alu na sila. Meshingan, pakum iskum yang no fun na sin God. You cannot come half and half. Like a mashing. El fully commit. That's some kishakin flexing el. Fashionament. Ito taris. Tikshin natin nga siya. Kat sumpenan ni kalupufen siya nga ito ko. Tui Abraham. Mat kong fashionament. Kat likiyac mo may kaklak. Kat riti mga ito na. This is not just kung reading na marshal na pacl men mga na sikom. Abraham el sang Isaac elan usitong prefigure siya mga tram ginipin niya. Nakikisel. Elus mit siya emulut for metanek el. Geld al drin i fars. Isaac el kasla fak papa. El topuk mea. Isaac el siyak efo ka ars itong emulut kat us a PS ship for makisel. Abraham el fak kadile fa eshe. Naldal drin na fars. Kat hindi language matagangan na elos asam trami Abraham fully commit wala fung ilakat le provide one mission role o ako silang click sinatan ngayon wala fung ipa na Batman lang fast mat komedya usna itongan pange katla provide ship sukungan Abraham commit tar click sinatan ngayon chikinan ko click kulo ko sintung kumeusin sang na phone. Dala sumalu na sin God.
nangakum katyan takam tar sam wel me mange aro o yang ta ifin katli na pa pa ko tin yok lan kat ne ta kadet kuflan tak kim ta rekorek samat na ke o ye la o katal ta kan shang ni pa na pa na ke longkalan yok lan kat chi mashallah ta ke chances long lu kadet kalle shuk matan ta kan ke akwa kulan na lan kadet tim ta shayam ta samat na ke magatarang ta ka alle Shikien Shalai Long Chikau Chilankat Matako, Nai Shalayak Tatar. Genesis 3:15, Genesis 12, Genesis 15, Katakana Genesis Long Lu, doing Chingatana Genesis on Gorf, Sapton Gorfnake, and what Tatari Fulchi made, Kashmin me, Shiakosten. Prefiguratory arcs only. Nagatakan Chingatana, La Lad Funish Basham from Kenya. En los fastnamid. April mil fag kadil fe heshi. Nal dal tgen na fas. Kel dal tgo na ken shima kadil fag na shil kel. Na shil ke April mil eto ek long shi. Etakon na itong afe. El kapria win shinatala. El likiyac finetong maan fin long. Na el shukje mitje in unilje. Ta shok de lupufen lan LEUM GOD el bang na shel inge me. Eprem el topu nga painge na lupufen shefak ni met kom kalje te likiyac ka akketeyac na mana shel. Inge nga etan la kom akketeyac God e akos mail sapkun. Mwen kom tien na shukje wen shefan nan tum. Onlokkel. Pangan commitment, pangan lalal funishima akin chawe God. Elakos na ke. Saplan God. Na pangan mas man takan na si kumpam shinge. Elde alla yakin masang ma yakin langshi obedience. Akos ten na ke akwaklal. El pang na sin fell na fon na ge me bangun fell na fon na ta na ge kan kin mo so gong el shali ke sapta long luga din kalam kala etaka ke covenant Abraham Isaac Jacob etaka fon naral Jesus Christ kadin tala en makena pakano ton na ken nakatila lalafin lal Abraham actually atlel. Lalafin la kom na ke ingenikin molso kuma shal laral Isaac ne. Kat for laul yak lalafin ngan kat ilyak na God. Kat me regenerate born again. Na kat being atoned. Kat justified. Kat converted. Kat lamalan fell. Kat atapted na get toksalan God. Na kegat arshkean el moklein sias ke or malan nganin God ke akosten last na ke or malan niya finga te akosten na ke or malan God nga ewangan ekofnain ngonman God ekofnain sistes nain God tas te finga te na ke akosten na or malan God ke New Testament masaplan nga din me langchi God met langchi matlan la fona kat langchi kat chiven kat som fak gospel singe kat akosten na ke or malan God ngonman God would kadam tak sistes yang ngonman God transformation jabang kat actual siyak kesmen lalafin lar start from the start to the end why not ladalal Paul na shel Rome mit lalafin Rome church Rome sapta si for singalon ko singalit course from beginning to end when I pray na wana nga kalam nge vingat li inkayan me commentaries nge fakta it's about faith panna tagay met ngan inga ta belto kadel shikel Abraham nashkin nan ka mashing ngan na ke mash mai kekta na tigin trash kal nge shigaya tigin trash kal el fat na shikya wika ko shemeta dipan kadinan daga narun matlas ko shang faka kulan lan God le auto lu du dang ina len tali
Dan ako lang nag-aulimekos. Pangay ako stin na commitment si makadlian na faith sila leprem. La peling mo tul ko memo mo masing ila tagay nak fashion when pang mas mo joks met. Kadin fak kaslan kat madan takana ke. Na fin katlian na pa ma kadin na kadin liyo. It's all about faith. Faith chingan taga yok na gakosten las na ke oyema kekta na shiske wen nata. Kat fast na mit nangan epremil ngeta nget ne likiyac ship mukul score. Shremla koel ke shipin Acse. El som shukia ke shaken tan shema ke shefur in aula wen nata. Epremil sangin en ensha LEUM GOD elashe. Fashion in Mishenge, Mwet na fak Paing, final chin LEUM GOD, elfa Acse. El makayen na Acse, final suga pa tako. Friday olen waki. Shettel pakpaki, litudang in Shenry. Ipipla yotche, wang na malo. In that vicinity, Mwe Read, Jerusalem, which took him 3 days, 50 miles from the south, Beersheba, vicinity for Beersheba, up the vicinity, Mwe Read, Jerusalem. Elan wakiwe. 2,000 years later, Abraham is the go, approximately 2,000 years before Christ. Now, in 2025, we're looking back 2,000 years ago. Passion Week, Wednesday, week Shafdalal, Jesus. Lutu latagal oro me, akfalatye me, Passover fish te ekol na nagalot sopa. Tang! Tukun not so man dal som pro Gethsemane. Tang na soil. Takutaklan na nankayak. Wain magulukwan. Nel shupshupyak. Au signalo negatorio. El falela mong el gautolio. It took him 3 days, that 50 miles walk to Mwe Read, vicinity Mwe Read, prefigure, foreshadowing, lochla lan fela, autoli lan shup, tolla mongolga autoli. Man nakeyac wakike pacl, wangen masatoyleke, in fakak wenching, taltaga na molya. Isaac prefigure. If got ka fat mal gan molya when weapon al lad fung isla leprem ngan. El web el kisha na lang itala misha. Itala molya pena. That's it. Jesus el taka akfonila physically and spiritually. El katang la misha e makuluk lan ferm. Koneki o ingakum na ke mon mapatpachima. Promise yaki na sin matlalal fung na kayo. Elba med Acse. Elba provider. Abraham el deka, ngakum deka. Tasok talaw makana Abraham, law makana tikin treskal or makinyak tikin treskal. Hinda kana ron met Kosrae kanina akes makinyakat. Nakek mo lashing. Or makinyak met lalal fung na kayo Kosrae. Kadina akes makinye, met klas Kosrae. Som na punglap, som na makul, som na ponpe. To the rest of the world. Met anta kana ke. Mo lashing. Kila lal fung yung makain. So with that being said, even pwede kung mawala ka lalal fung ilom ke one natin God. Kadari mo na niyan, Abraham, he'll fully commit, surrender everything. When natal si fan.
Takana rukom, papa nakat papalon chikum. El fully commit, surrender everything. When nagal Jesus Christ. Na me. Kekatashkia me. We need to fully surrender. Commit. Hakos na kaya fakman kat na shish. Pang may akin chawayel. Katit kan ta akin chawayel kat rek picnic, rek party, rek onon shishik mamma. Katit kan focus na kaya mashing. Purpose, promises, works, and ways of God. We need to commit to that. El lo siya managawa na fet na kasaw. Shuk to ko siya lalim me. Ako lang nag-flock man lame. Kulo kaksakin kat ke me oya may kat na siya kum ket saptalong luo. El provider siya na siya kum kel Jesus Christ. Tigin tres ka dati kak yok ye malito to. Kaya nga flock ni rol kaksakin kat ke managawa ma yak na siya. Tigin kong gulo man lang. Ang kaksakin God ke akketeyac fanen si magat lipsela silem nister lipan nge in subsita balot sise komasi mashiski mas simai fasikia ke samram sike genesis long luonge se ba ta kana ke mi se molya klan lema dengan aklen met pataka begasta ke dudishilonge pedo si tamsen klamalap ke galuman I mean the ngana lumalap na misilipan sima the koki akketeyac pa me faxi la dam la lasen benge in gasha alena got me second in direction in the guy in gasha got mama Kulo man lang. shibash lang angan God will provide you. I'm trying to give us to make our shebangan. Amen. Kulo. Nangamo Elroy singan banagel ekara. Out. Kadu Sismi, Glamalap, Aswell J, duwana sin nukewa. Tamdal Benida, Ganito, kulo man lang. okay, Glamalap. Naimel, Vayu, Glamalap, Kaslusan. Elche Stevenson Ida, Glamalap. Na damay no the sikra. Tuwang matakewa, kulakaksin kat ki mulash kewa. Kikat ka insifil. Ako lang long kikas mulal. Amen. Lumalap. Bangan. Tagalan confirmation na nga. Kulo, kulo. Umpin, diyata na, ala na, may didisi ko musyenge, ale, muklek pa matlash ke. Lumalap. Lumalasan ki, faklom ki, proilar hindi kesla. Tignisyo, Florios. Main kom na pinmat sentex nga pe, siyawan. JJ Aloka. My nephew. Lumalap ki, dagawan. God bless. Sebe pa ako na yun na, Lifay. Batarsh, Washington. Siya aluga, siya ngayon. JJ. Nadal, damdal met. Oh, okay. Kapantik siyang faga. Okay, kulo man lab, check out naman. Kulo man lab. Lumalap. Damdal sebe pa ako ba nga, yun na Auburn, Washington. Ngayon gili, wala ko sa God tuwa. Ngayon si, kaksakin God. Srui Bruce. Uncle Winfield Paulino strong bang kata nga Cormac Pat Pangan eh. Kulo man lab pa. Chief Lan Cormac Pat bang malakin Pangan. ang klamalap kata bang Cormac Pat dapat nga tigin Paulin check Kulo, tigin poli. so this text klamalap na Princeton na Sugalas Washington bebange dahil Lisbeth Misima ay Broccoli Nathaniel dahil Ruth Charlie tigin Chem langan
kulo tigin. Okay na. Timat kay midin ka sa project pasabangan. Ngay siya unsukongan na at takan ki falin kalya lasan kain should be liye parallel si mam from kun nge ngandi las po should be ka bangai. Alisa Long time. Kay kulo malap siya. ay Kulo malap nam ta siya. Kay umra tum siya lumay. siya pilyaw nge pa muguyak nge lawan lap. Siya te ya bangan. O de ya saklo nga. Well kade different on Scotland choir nge na ba ataka gasla nakachud be fasta met. Look at the color was on the nukewa. Kay wana tigin. Kulo siya. Kaksin kat ke Mwet Washington mayakla on ko mga tips langan. Namistili pa nashmat ko magaling ke. Kay kulo malap. Ama Mwet penalombang, Mwet penakunok pang Kulo malap tigin. Kena yok si benon kum ta suok nga. ay Yok na pa. Mwe bigatlong Mwet kaya kon nge. Ay pena posem ki kom luti ale me kat mata tapa clipsha ke akketeyac bang akalaming akketeyac na fanan si mamrela. Kulo kaksakin God. Kulo. Nga samsam na sin kawak sila kaya namlasaan. Namen si oye magat ina samsam kanda ke oye kat hindi ke duti nga skili masing ang si mama me alaan si ka ngan pa yang sa ta. Mwet kawak siya okla kosin ti lalal fung mwet na kayo mga si na fak mo askan lan katiralos. Siya son pangan pa Acse John Akors pang. Okay, kulo malap. Ako usin si Kel, usin ko mekla, ngon yorolos an masin kat me katye. Na
Skili masing still lipan ko lang off screen na nga me. Kung si mausing ng silak nagi makatash ke ngayon. And trust yagikat nagi commission yagikat ka din taga fakakastan God. Amen. Wali yagikat ke me tolong lalgos. Mwet som fakakastan God. Baptize kinin pang requirement ki baptize kinin kat papa kat wen kat ngan matal. Kof a spirit. Tali masing Masi nga kumena na lang ngayon ke fast na meta. Kakum committed na pa na ke orek masi masyula kung kuminara ke. At sikas mam da samnam ko na basalal kang. Di masi nga So mga chon saptaon kosh. Na kung sumne ke masi nga pwede nga liang asyang na pa ke. Di fa siyagit nga uli nga Jesus yalta book nga pa sila ko was la machinga luo pa ye ne oinge Jesus was devil. Out of the 12. Out of the 12. Devil that we show. What can you make out of that? Kadina let's sin. Kaya bagat walang udah ka wala siya na makat fact ba pa was. It has to be biblically based. Amen. Kung di kan pack up di lo man ke kastan gata. One crucified Jesus ke. Samram ke las kat mul si fan na. Kung kol na mo na infalfalin mise. Afinu to kat maase kunom. Akum kunshiki. Pel na kumang chinaraan. Kung Kosrae la wal singen. Mulan meta, panakum lienge. Siya pray like inauguration si Ruke. Kung masikyak. Siya pray like masikyak mergenge. Kat mix siya, kat prostitute malan katam singe. Pamanga sikyak nge. Test the spirit. Inakkayakat. Naragim samsam kindaki, masinge parallel singe. Ay sigil le usutyak nga utyak ay premelang kadevalok. Sapta singa luo kat finsum na ke kung finli sapta singa luo. Eric clever ke plans silan kat nga plans of salvation singa eke oye sima me kat papa el vakinorek nga. Skili oye singa El vaak ma lem gaat el vaak dat je program tu jak fale liki felsium madin kalsin baba tomom show na ke walom siya som na ke sien mga fa akaliminasum nga fa shoot fulin dalik pas na doom elo siya fa ma si dan fel lulap. How's that gonna happen? How's that gonna happen? Nga fa kin siya ko aray name in Paing. Oye come facie menche wo. Nara kamen bakla ka pa skili el fine pang lo lensom na kimasi ma pang may kisya flushe na fin pangan masima el ki pang lo na kayan naka die na kila el pang lo le prem na e prem el ustalik sinadal nge paano ki akketeyac Parallel singe, tao sin lumit, pakum fakmal yuseto nga udutyak, tao sin lutok, chia siya lusyak singe, udutyak na kokoda, na Calvary. Kani na fash. Wanyak te, ilang malute pange, tunga pange, malonga pange, PM ikisaya, na pa, ang lasan ng fakman, God will provide. God will provide. Naskili masinge, metikile sang si sifac silye siya ay siya masro pacl engit na tana lam forsugo na shrimla ram sukuwa ke kokule pa kokul din sibin lema signify ke siya na shrimla ke Amen. bangen Shrimla siya nga now.
Mangin na may pakufakngen. Psychology, shala, shadow. Na shala Amen. na ingi. Nara me kung samram kan ke precision lan malangata. Emo siya mafak mo. It's like a plumb line. Kung liya mo siya kasaksia. Wow. It's a plumb line. Bangis me precise yan malangata. Naragatikan kinde mo simla dari. Simla dari, sulayasla. Tralla dari. Discernment singa kat sumbrahin sin katin kesta na siya. Wisdom siya baka din na yung pangan, kulo malala. That's what we need. And I like for you tigin mo, the more you commit, the more open. That's the way I'm seeing it. Like makum ikes na siya singin lang eh. Kung kulo tigin. Adeli kesta, the mga kesta Kulo. the more we come to Christ, bakit taka nagikaslal? Manil mo ang tari nagke. Nakat mutawakin likiyac, more of Him and less of us. Amen. Kung di lokalok makatliyeng Mwet kim taki walfalet. Ayel ma, kung fin pa si Sel, syakal na lang. Let's kumya. Kung di enough na but just rest in Him. Let put you on a pedestal. El tika nak may kindi kumle. El tika. Maasima ansi ka baga. Ifo ka mga ananga, man sikas kum lang si Shamram kina sikma, nga sinsin kina pa, salal kang sing maasing maki, kat kunshiki maludut nga. It's very dangerous. Kat finde ta Shamram na phone sing kat. Ora, ini na katin sung kunayak lila. Ini na pagin na connection ka. Right sing katla. Mena pa Forse como je piang ya siya son sapta course. Ow. That's the spirit. Parang ata siya siyang kayatari. Ata ka lut. Professional litina siya kung medyo faga siya teacher lo mo. Ha? Kung nga ate faction meta. Ang ayos na pa ke faction nga. Oh man. Manit pa. There's only one author in this book. Lord makin matang out. Let there be one interpreter. One interpreter. Let there be one interpreter. Baka Holy Spirit. Tekan pasla. Kulo malap. Nalaylay po siya envelope lila na ye. Kakimay tayo long mile fako. Uwoyak ke pasalalap. Hindi makadil fak. You will suffer great loss. When napay kad may hindi matagarun ngan matal. God. Kulo. May eli will. Ini ka din tuwi. Salay kang siya pangan kumalikoy. Yoking in. Sige yan sham good. Plumb line. Salay kang siya. Fet lana. Shepherd si pa margin wasla. Mat Kosrae, nga ta fat na siya tikin tres kalyaon ko. Sikos masom na. Enta na siyambram na siya since 2012 to. Yeah, on ko sikos masom na nga tikin. Siya pel nga ke on yan na radio Micah tikin ditikan. Nga pangas kaya nga nga. Nga liyan na pa mawala naman ka at karun tamla siya. Nga siya na pa akka na siya. Katsaman mga akketeyac kaywana. Namnas wipa na proy ka mga. Usiye kasaloman. Wana tamla lasan nga. Asan il taga likiyac. Input na yok mga. Nga tala tik-tik pa pang na yok siya. Old Testament pa ala yok. Me kanong mana kayo nga yung taga-akketeyac kating kalang kaya masilan ka. Tigin, ngayos kong na kung taga-tram-tram nga, sisaklok. Nga tram-tram naman siya na community ko eh. Tram-tram. Tigin. I did that on purpose. Nga, akilen mit lang siya taga nga. Sisaklok. From Alaska, damdal su, na, ngaki me, kadin mat, kadala me, kashingan sa lalkang. Le, kumli katenaw kakatla. Katenaw kakatla ki mapay siwasan gata. Kadin na nalala. Kulang aki sumsukat na ikipay po lang. Kat, na kadin nalala. Ki kum me, kunayak kasingan nga ki usi, Mwet kin yakla unun so kung vat fast na met naknas. Kulang. April may or foshingal siya. Ang talpit osi.
Sham Shiovo Kwangan Tigine. One of Diggin Makilakalimia. All the worship, yes. Kulo kaksakin God. Kulo. That's the make salal gang singan. Pangan Likiyangan. Man, You put me personal shit. Fini prubangan chamram machine mo choose ma me. Unattended long. They want to find the easy way. Community ka na machine ka wikimate ako ng nito. They don't seem to listen. It's hard to make them understand. Alupe. Upe na pa eh. Ara. Me kat na napay kanu kaya kat lagi kaslan kat. In magatte. Alla fushers no rare yak for fault kyak. For fault kyak. Naro kadina. Fushers come back. Pasti ka me masi kadin mana mo ita mukuile. That's the spirit. Parang nga kung finalagi ko na yakmet sila kaya ukwel. Somnilom sila ukwel malim sila lila pa eh. Malaran. Well, this is spirit. Dila mel fak, dila mel kong. Well, ali, ako na ekbang eh. Tiging kumson na mungo. Ben, kate, muna siya pa, kata ka na geng eh. Kumli kasi keng amase kaya. Pero nalos si, mangatim ta akfalat yung fasting zing eh. Nabangan si may siyos manasike. Ibang pulesya. Kung li masisik makat pulesya, kung nagamesik ka na sa fukunan Kosrae, main kate lang, lalal fungiya. Kung ime, yawan kos, yesakit ko ran, met kumime. Fulay manasik. I will provide. Kasingen. It's all about faith, eh? You will provide. You will provide na, masing akifakya, nagimik kasi first, eh? Burn offering siya pa, masi makatil panglol, Ephraim and Relakalaisik na silingi. Present him to me as a burnt offering. Naka-asya masi ngayon na pa, kikata ka nakipayapal nata siya, katwin, som naki-ipru saptaya, kadali me, faksi mataga ki, burnt offering si ma, should have been, sikyak tasyak tasyakel, ay siktek ka. Nakanarela calling siya nalifas siya lakos siya pangan masi ma burn offering siya pang sinasil Isaac ma Ephraim malan kasi ka nala Isaac ya pinapay nalapakay yokian ma shan Christ ekay naro ili siya lang si Fena na singkat o na siya mo kasi si was kingon siya mo mabatbat shal eknas na sila naknak kay wala stigi alya liwangan shipe kulacnsap akat mode nara mangin ta kay nuskat me na kela makatutingi nga finchak kin mo ngan ka penorik makin ki sermon sila kisyan ria o iya si mga na kaya nga kung finkan som na ki kapit malutut siya ngayon ta ka na sikom kat mata amen la kate we small ma bat kom singal fasya ba akalimina sesnge nake mga tashkenge di masinga kom fin fakat
LEUM talak la chia si LEUM lalal fingi kola ak muliyak likiyac come famol. Aspe masaya. Kulo malla. Rome singaw for siya pangan Ow. Kulo. Alang si sang taon chupon me team si mutawaek na fashion nagi asiko me bange. Kadin ka ni kwe ye mande fashion nagi set tinate si fena sang oswoye me sermon si nagi. Sermon singan. Sao. Tingin ko mni na I mean, matong na si pangan. Ow. Ay the women makum teshamon wana kun ito lang on the phone na Tulang na mainan. na it's a complete thing. Complete package. Aw, tima kate bana nga faka katira kaslan God anen pafesi katsum na is force makatlang si kian insang push narrative lasha kung kanso menan zum baptize de kof in ma ko mesmo ma pat faka so ye ke pepolo foka polel fakki was singe example ba fakki naka nagisi ko Alaw. Una pa kung de mala kasan kada ba din ko yo bara nga fakla sinsin kisala kang Liye, siya kaksakin ta siya pange, kumbinsom na kisingalit kors. Nga takuluk ki, me siya baptize na singalit luman. course. Bange. Christ eltiya sa payamingan baptize si Mwet. Sa payamingan faka ki Paing mo, faka klagin urik magin kastlal Mwet Mwet. The kalan Michel and Christ finsaksing intiya pileshayak. Niye? Bange wala na lan kastan gata. Koren ka siya tigin. Siya kaksakin ta siya. Wow. Siya koren sapta siya singalit course. Wow. The fact na si tamil siya lima Wow. Wangi nga line yepe. Wow. Kadin siya Allah niya kayo mga na kaya. Was na ba siya ba tamulasan lau siya me rek mas ngaliangan. Bange masih buki kata ka nagkikastan kata. We can go on and on kay mange. Bien. Kulo. Ang kaksakin kat ki me malutut mat nagangay. Dito nga takangan kain we komintafo laki kulacnsap mutawaek akketeyac pa eta ka kimetolong longos taknas kosom ritken mga chika nakfashing ka chika din kain som bakanak mga in depth na bange mga shuru ka lemisilipan pa place ka di kilen misingi na nga me flow ng pela na silen kanta ko akalemye Tingin ko mga nila. my first mate Kaya wana tingin nila kalamingan. Natakal dito tosta kulacnsap. kikashalan kat. Kekashalan kat. Mutawaek siyakal. Metolong course. Singalit course na katoning mo. Aspa na KahsInKol na tuwosan. Tingin nga nikin na nga siya mga kaya nga may tingin nga dito yung atin na Akfashe. Well, Kadin na nashkashapuk sifan na. kaya kulang malap. Kada likiyac mga inakketeyac siya may tigat fashion liga. Wana nga takal na miya. Laisin nakal ko siya patikin nila takal likiyac ke mantea iplalap luwa. Kaya akatakal kunokon ke may mante tustean na musya nga pange Mwet siya the provider. Pagkatakayan na lutu ilang silang kat kada takal usi masingan. The rest of the week pangan. Friday siyete na shenrian pangan kuslong may lakalimya. Mata kli team so kumasam from pinyok ke lenigata lang sang sifac lalan taka. We got ke ilang silang kat ke shenrian rela sermon silangan rela Sunday school na we alunita we lash ke online. Na pan kita siya alapos matuyak may read text ke may tiga tuyak read text texts and kumaswan pangan
in pela na chisel sonul dal efat na sel dal pain tel el dal kalakyang na rol shukia niel alu na sel na pelin senis alu na tawian bangan eling molyak metolong lal ko fossil na gesingyaw la sinem tolu e bangan snap na si bewus masinga na si ko phone na ke senri ka bangan katligia ke mantea na iplalap lu ma tikin el tram kina bangan mi silang to Kosrae ipsik tolu to ke lalap si metan bangan kumkan play ye rewind ye pause ye or magin mangan ipsik ki when na mas standard lesson commentary akalemia na shafta ye si bangan mulyak lang to Kosrae metolong lal go fosina singaw ipsik ki fosina na ke ipsik tolu antin dali su KahsInKol ngala ingan na pa ke schedule pangan rhythm pangan pel rhythm ma etago tingin na digun fin wo kachunen ngoke chen ria kader relevant outline na ke next following week display pa na digun sermon digun program mas na ke chen ria so with that being said ngakina siya stromon yok emphasize rhythm si makatas keng lain na kayo katakan na run God. Lalu siya ke, amin katang farinawi kasing na lalu kata siya immaterial, delia. Kat matang siya sa kang online God in akketeyac siya siya. Pangay, te siya naman na. Di interest ka lil takan na ruk ke malam tari angay. Fingkom som lipan, aw siya na kaya siya siya. May faal na mo bari kyak la lanu siya man pangalalal fung siya. Move him to do it. Kaya kolan God, titres kal, kaya akwa kolan God. Narangalim tasis kaya, dana pala wo ye, ingan lang ang tagawi, akalim ye, nisya mo yaklan Jesus Christ, kaya makuluklan fel. That's the bottom line. Mwet na kayo walas ko siya taga na kaya, mula lasing. This is the most important in life. Mwet ang fulaw yaklalal fungi, inays mo mabatbat. Na wala, privilege. Anda ka wimat kulacnsap na arusing lalap tingin ko muli nam tak na sambram na sige 2012 kada sige 2025 manan mo man then at least it's like one day pangayang lakya ma ikakla ngarskya Makumli an fak masinge man wangin makat kon gunjayen lang sisi makat fututo lageng na masima ngake man kum gawak na wo silak pe kum moliale nga kalim na sumwi me siawla kay take me ito kay picture suet Steve post ya pa masinga ka pa ma ikekla mana sik na nga suppressi ngaskan kankin pelsi mga masi kay sios manasik. Okay? Mangan pelsi ma ngalisya winaupela. Utak ka manasik. Nga can just push it away. Nake anayin nataka na siken na nga. Okay. I see the picture now. Nara nga fact na siyumla manak ko look siya nga matakin. Nga fact pa na siyumla ki nga utya ki 2002 na kiyorek masya Yeit ko siya metanganan ka maupe. O yeit ko siya ko upepe. Na siyupe upepe yeit ko siya ko. Na bangayas makleta na wangan silen te siya claim kelmaule. Nara katakain kulacnsap te comfort la siya bagat takakya. Depan masih mailya. Kateta ka inda kulacnsap yakat. Eta memiangan silaklak. Matan church ang som duke te pais mo na anmit. Ang amda pacl inda karama kunakialu. Tingin ko ni wala sam kun Nagkateyac sifac po yan. Sam peche chim sintike. O transku pangalong yang di pa ngasang akong falke. Ngasang akong fashke.
Namne pangan pecela. Na nage kulacnsap yung fact may kyak na nasyum kum di na pala. Asinak, Pala leprem nga pamalit ko si asinak, matakam siya nga fully commit. Nangin na kaya di na pa wala na lang kay kung fully commit. Kung tla masa ato man sige may inche wo. Nga kalami kaya tikin. Kaya kung mas mata fuck. Kung taka ra kun ako no ma. Kaun yang na kung na kung mata uniform in met mas taka ra kun ako siya nga. Elain yung pension na nga niya sila ile finne mema le la taka penari kun ako. That's kumaki ya. Yalu kata sumna pang. Ngalila kum commit nga fa la rin masa nga takam tang nga taka penari kun ako. What's holding me back? para nga, alengan ki week siya ngayon. Afinak fulat yun na Good Friday, Easter siya na bang, Easter bunny siya na. Afin, ita kalme yan, resurrection molyak, nangakay nakilin pala, misya kit nila ka, fuck siyak tolo nage, ines na biopsy kit nila ka ba, nephrologist like I have never seen this happen in my practice. Again is that ipsiak tolu ke kitni laka manmisya na molya kitni laka nake I think 14% kay gash. Na Paing yokaliki 14. Ari ke 33 ngayon na. Kasi para Malaysia room. Ina na ke 60 na tafo pa. 60. Narakta esampela unenik siyan kel Paul masing ay utaga na siyuk man foto to ni sinkat. Kuwi. Main nga pinakaila pa nga kapen man kanala. Isil. Kan chevlajak somdiki. Akan easily man kanala nake. Mas man kat na sil Paul ha. My grace is sufficient. Kulo man lang. My grace is sufficient. Napakataas ka nga. Na tigin man nga kalam nga. Yay kosmasum na nga. Tigin treskal siya pel nga finstrak. Inikeklarate yun na nga. Tigin treskal sam mitlas ko sa long. Wangan mga ito, tamasing ay mga ito. I went through a lot of hell. You went through the trench line. The trench line. Pasle mga safalagin mo laka na inge na nga takan sham kun kumin sien kin kunde sum na ke patatyang na ke. Machita lakalan sa ploman, machikken machikle walman, finne kum taksi alamaluwe. Karan ako na kon sisiksi kung bangan masikim dan ka at matsima tufin trona is 11 na matsima ujak taliyak la restroom flooded alrela. Commitment siya pangan, dedication siya pangan. Aw, ngali elen na lalap silan melem nakan na masala kaya tarye me pacl kaya nensi matlalap siya ujak nage bathroom siya na I mean Mwet pas mata lulem ta masala restroom na machinga uchakte actual shela ngali matan met kol si mauchaka kudukle asing afakya wangan siya kuno kon shikim dan gat. Amen. To do it with compassion. Do it with compassion. Do it with compassion, with love. Na fin kata ramana katina ramana fong we will suffer great loss. Katarana may tayong kaksakin God, but we will suffer great loss. Na, having said that, kada falen kaliye, onso ko nga mo kometa, ano nga fakataka, lara kataka yung taon, mangyakon, pride, yok, na, akfasila mo lutuda, edify one another. Wala nisla, tigin. Abangay, siya pong sa ko nga, si Degem Singya, akalang, kung akan vertamit. Ay, vertamit, siya klo. Tigin na keng laklog at akalaman. Yay ko, asan, banganek 19. Pero sa KahsInKol page kulumalap, kaya kulumalap.
Well, kulacin metlar kemuralar tella tafan melem bago stipsila un lalos. Konsuko made. Tapon nila meron pangan ula ka tigin. Pangen. Well, afkas melem abangen. Pangan. Ngayon, kalye iplakya na ngayon sot na siyang samsam kalye, private kalye nga ba operator last missing ya. Right? Wala. Na massive fun na mga ki akademi safla ba yokşibeyen misa mulyak silanlem ako min kain şulbena kaksakin ki lang silan na siya. Akay gos na kaywa, pelang a flock na sila misilipan ng kaliya. Kaya, keyword luwa pangan, crucifixion, resurrection. True kaksakin ke, karang niya ko wala ma taga kalim ke aw siya, fashion like a pelching. Nas wicked, kat na kaya wasum like a proin kaksakan like a pelching ke fashion glass kadin jiba flock. Ilang sila ni nakflat. Kalong kas mo lalu tu. Kepensingan nas kat proy. Oh, kat flat ng lash. Kat alalal funi kom na aqua kitari. Lutu tang siya kadin taga. Matlom Kosrae. Matlalal funi kawak siya lash na gawa. Inta ka purungo. Plan lom. Kas mo lom mataga get chances ng lu. Prefigure dari. Jesus Christ, siya taga misya mulyak yung makuluklang fel. Wan in kenek siya yan kenek kumaki. Akwak lom si was, akwak lom pay. Na akiye na lang si silong na silong na mitigi na kumaran na yung kasya fel. Pero fashion like was kay siya o katsan na wicked. Wicked, ngon nom wicked, kay siya kadin fulok na ganyan katong tao eh. Siya ba na fulok? When a Mariel Tamdal Wiel Martail tu kanin rep mo kafufu. Na spring kat kadin when a Mary kadin taka fungyang nage matasisko. Panage Genesis ni ka Revelation garret malan ngon kat ngon matal ingat kay si. O kat flat na ko mefloko. Metlang o Jesus el som el fat malefloko. Masinge Paing kadindi ke weak na phone singe. Super la lentaga crucified, then resurrected. Inela makuluk na kayo. Kelalal funi lashkai siya.
inel magain. Flok singa in pa facility lasha in priority lash. Katinali siya akollah flok. Kat flat na katigan na ramasing without you. Kumpas source lang nangkalan, kumpas source ma eusya kasi in Paing kat kar main kat ngan mataling kat kaisya. Nanay kat ngan matal. Evin akwaklan may katatol. Or kat pang na siyong kaksakin kung ke kas mo lom mataka ke how si ka lusom la we met na kay walas mataka. Likiyac akketeyac si. O kat flat na kat proy ke mutlas na kay Kosrae. Talikshirik na tas ne ke tikmtain fort likmgul fort ne papa. Mwet kollash ke kaisi show shishik show lulap. Mwet kollash ke local, state, national government lash. Mwet kollash ke church. All yang siers ngam nas nankas ke kulacnsap tatolu. For singala ko takelimia love bring everything in perfect unity. Lang siya singa takarun Jesus Christ mo kayo na finsakshin. Kaya may nganin kat kaisi. Kat proy ke metlas na kayo. Mamtain manas lalos. Sifac kayo kat akas makinya kat ke how singa. La yurum wangan maupe. Kumpa master of healer. Kat proy pa ke show lash mam ta ke pamphlet lom. Ta ke yoksha lalos ke shipin pamphlet mat. Ta ka usna met lash met show lash. Yurum akas makinigat la wang and misha. It's all eternal promise glory. Yok li ginagawa kat flat na kat proy. Kat matalad fung yung proy na silos na kayo wasyasat nam ta ke show enslaved na ke sinful nature siya. Ma kat kalam ke mat pa shipin ta kalam layam Jesus Christ. Nanta kay ilang makluk na kayo met na kayo in foreign na rol ke pelching. Kat proy ke pelching kat flat na tala wangan mau pa yung room. Ak fusashin siya ta kadin flok na room ke pelching. Metti ki pacl. Wan ako meta flok silang lem nga pa yok siya pa met. Akollah siya fan na pa kadin for lao liak lalal fungi. Lali la makluk lash. O kat flat na kumeta in siya kumeta na naklash. Mana ke wakat shoot na impom kaksakin ko. Uskat Paing kat ke fashion clash. Flocking kat lutu in oil lang shalom. Taga din taga kaksakin ko. At taga proy at long kas mo lom. Kat kula kaksakin ko kaya mana ke wa. Proy in Jesus name. Siya mitlang lash. Amen.